Pozdrav svima, danas pripremamo otopinu kojom momentalno oporavljate svo vaše povrće nakon dugog sušnog perioda, ostanite do kraja videa. Biljke u plasteniku ne vole ove tropske temperature u julu i avgustu, a sada je po njih najgore. Ako nema sistema za navodnjavanje ili ako ne zalijevate redovno i pravilno, to može dovesti do dehidracije i oštećenja biljaka, a to će značiti uzaludan trud. Temperature su bile preko 30 stepeni Celzijusa, u nekim našim područjima i preko 40 stepeni Celzijusa, pa je potrebno uložiti dosta napora da se spasu sve biljke u plasteniku. Nećemo dozvoliti da se desi da im ovo sve naškodi. Visoke temperature šokiraju vaše biljke, smanjuju prinose, te ako se još vrši zalijevanje za vrijeme visokih temperatura, biljke će stradati, a to ne želimo nikako. Zato je bitno odabrati pogodno vrijeme za obaviti kvalitetno zalijevanje i to raditi rano ujutro ili kasno navečer, i češće za vrijeme ovih nepogodnih uvjeta. Zemljište je sada vrlo suho i potrebno je iskoristiti periode kada temperatura opadne da se vrši zalijevanje, kako ne bi došlo do oštećenja na biljkama. Ako bude suše, kao sada, povrću će nedostajati vode i hranjivih materija, pa ih valja nadoknaditi. Ako se pak desi, to ima negativan utjecaj na biljku, na cvjetanje i formiranje plodova, a samim time i prinosa. Većina vrtlara muku muči sa paleži na biljkama, naročito oni koji zalijevaju ručno i za vrijeme visokih temperatura, pa je to potrebno izbjeći uvođenjem sistema kap po kap, te zalijevati rano ujutro ili kasno uvečer. Rajčice su otpornije na visoke temperature i na nedostatak vode i njih rijetko pogodi palež, koja se očituje okruglastim crnim mrljama na donjem polu ploda. Ali i rajčice mogu oboliti i oslabiti. Na našu sreću, nemamo taj problem, jer se pridržavamo svih preporučenih savjeta i mjera, koje smo prije naveli. Kada je riječ o paprikama, svi već znamo da ona zahtijeva mnogo vode, zbog slabije razvijenog usisnog korijenskog sistema. Veoma bitno je i ovdje, da moramo držati se termina o zalijevanju samo rano ujutro ili kasno uvečer kako bi ih sačuvali i održali zdrave biljke i zdrave plodove. Za njih vrijedi da ih čak možete zalijevati i uvečer i ujutro jer su veoma žedne biljke, a to se može regulisati na sistemu navodnjavanja, puštajući samo vodu na ventilima na redove, u kojima se paprike nalaze. Paprike zato zahtijevaju mnogo vode i nutrijenata, sa kojima sigurno nećete pretjerati, iako budete zalijevali i ujutro i uvečer. To će im dati onu dodatnu snagu i otpornost, da ne podlegnu snazi toplinskog vala. Krastavci su izuzetno osjetljivi na toplotu, prilikom toplinskog vala, pa tu nećete pretjerati, ako ga zalijevate i rano ujutro i kasno uvečer, jer su njegove potrebe za vodom izuzetno velike. Kao za paprike, isto vrijedi i za ljute paprike, što više vode u povoljnim periodima za zalijevanje, i ljute papričice će ostati veoma zdrave i jake. Međutim, ako su se već desila oštećenja na biljkama, ako su pretrpile toplinski val, veoma dobro je dodati ovu otopinu da ih momentalno povrati u život. A sada ćemo krenuti sa pravljenjem otopine koja vraća u život sve dehidrirane i sušom napaćene biljke. Što je sve potrebno da napravimo ovo super efikasno sredstvo? Potrebno vam je 8 litara mineralne vode.
3 kašike suhog kvasca. 3 kašike šećera. 3 kašike soli. Sve dobro izmiješajte. Nakon toga, dodajte 2 litra piva i sve ponovo izmiješajte. Na kraju, u smjesu dodajte još 5 litara vode i opet izmiješajte. Otopina za momentalni oporavak svih biljaka u plasteniku je spremna. Napunite kante za zalijevanje sa ovom izrazito korisnom otopinom i krenite u zalijevanje vaših sušom napaćenih biljaka. Oporavite ih momentalno sada za veliki urod i obilje plodova. Zalijte sve vaše biljke i budite bez brige da će im toplinski val naškoditi. Imaćete zdrave rajčice, krastavce i sve vrste paprika. Sa ovom otopinom možete zalijevati 2 do 3 puta za vrijeme toplinskog vala. Pridržavajte se samo termina u zalijevanju, da zalijevate samo rano ujutro ili kasno uvečer. Garantirano. Momentalno, spasit ćete svo svoje povrće od velikih vrelina. Toliko za ovaj put. Ako vam se video svidio bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima. Također, pogledajte i prethodno objavljene videozapise i ne zaboravite neke korisne savjete podijeliti sa prijateljima. Hvala svima. Ostajte zdravo.